तुम दिन केते घंटा शुव এই যে সুকুটা জনে ଅଛି ସେ ପାଟି করে ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେ ନେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ୍ବ ଖଟା କେମିତି କରନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରୋସେସଟା କହିଲ ହଉ ଟିକେ କୁହ କର ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣକୁ ରୋଷେଇ ମାନେ ଦେହଟା ଖରାପ ଟିକେ ଯଦି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ରେଷ୍ଟ କର ତାପରେ ସେ ଭାତ ଡାଲି କରିଦେଉଛି ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଖାଇବାରେ ଯାଏ ସେ ନା ଆମର କମଳା ଅଛି ତମର କମଳା ଅଛି ଦଳିକି ଖାଇଦେବ ପୁଣି କମଳା ଅଛି କାହିଁକି କହୁଛ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କହିଲେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଟିକେ କେମିତି ହୁଏ ଟିକେ କୁହ କାହିଁକି ଘରର ଏଇଟା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ହାଉସ୍ ଓନର୍ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ହେଇଛି 255 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଖିଲି 4800 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ହେଲା 4500 ଟଙ୍କା ସେ ତାଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା 45 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଫେରାଇବା କଥା ସେ ତାଙ୍କର 525 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ 525 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଁ ଆଉ କହିଲେ ଆଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଆମ ଘର ମାଲିକର ଆଣ୍ଟି ସେ ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଅଜାଣତରେ ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ସେ कौन आम घर माल तमिल कहते ना पै केकरा எதுக்கு அவர் 500 ரூபாய் கொடுத்தாரு 500 ரூபாய் எங்கே இருக்கு அப்படி கேட்குறாரு அவர் எதுக்கு தெரியல நம்ம தமிழ் பேசலாம் ஹிந்தி பேசலாம் அது நல்லா இருக்குல்ல எப்படி இருக்கு சூப்பராக இருக்கு பேசுறதுக்கு तमिल कहते मैंने 500 टଙ୍କା कुआड़े गला मुझे पचारे कहीं 500 टଙ୍କା बोले ओ ठीक अच्छे जा पचार तापर कहे मुझे रोसे तो मुझे चली ड्यूटी 8 घंटा सका आसले राति गोटे आसी शुई उठी 12टा बेल रोसे स्टार्ट करे कहीं मो भाई जाए ड्यूटी मुझे 5टार आज ठार तो 12 घंटा ड्यूटी होती जी डाली कच्ची से गोटे भजा बसी कुंदराली भजा आंब पटार कर रखी ओके जय जगन्नाथ बाय केमी अच्छी मुझे नेक्स्ट ब्लॉग रे आम सेपटे जो किए किए परिवार रोचे निश्चय देखी है ओके बाय जय जगन्नाथ।